Teman-teman, wih, itu apaan di rumput teman-teman? Wih, coba lihat. Wow, ada mainan dump truk pasir teman-teman. Wih, kita masukin ya. Tapi sebelum itu subscribe dulu teman-teman. Wih, itu ada lagi tuh teman-teman. Wih, itu apaan itu? Wow, lihat teman-teman. Ada mainan truk derek. Wih, sip. Kita masukin juga ya. Yuk, bantu kakak cari lagi. Wih, itu apa warna merah teman-teman? Wih, lihat teman-teman. Ada mainan truk Pertamina teman-teman. Wih, mantul. Kita cari lagi di rumput-rumput. Wih, itu apaan itu teman-teman? Wih, lihat teman-teman. Ada mainan robot Ultraman. Wow, mantap. Wih, yang itu ada lagi tuh teman-teman. Wih, di dalam rumput teman-teman. Wow, ada mainan truk Slender. Wih, sip banget mainannya. Kita kumpulin semuanya ya. Kita kumpulin semua mainannya teman-teman. Wih, itu ada lagi tuh. Wih, lihat teman-teman. Ada mainan apa ini? Wow, ada mainan bulldozer. Wih, sip banget. Kalau yang itu apaan ya? Wih, lihat ini. Wow, ada mainan eskapator atau piku teman-teman. Wih, keren. Kita masukin saja ya dalam keranjang teman-teman. Wih, yang itu apaan itu? Wow, lihat nih. Ada mainan truk molen. Wih, sip banget. Wih, itu ada lagi tuh. Wih, lihat teman-teman. Wow, ada mainan apa ini teman-teman? Wih, ada mainan mobil-mobilan polisi. Kita kumpulin ya. Kalau yang itu apaan itu teman-teman? Wih, lihat teman-teman. Wow, mainan apa ini? Wih, ada mainan bulldozer. Mantap teman-teman. Wow, lihat kakak dapat banyak. Yuk kita hitung dulu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 10 mainan teman-teman. Mantap.